Guderneca hune parezname asroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koju dadgeha mafya mirovan a Avrupa ere nivisandı bu gudari bikin. اگر هم دخوازن ده تکوشینا جواکی ده گاوین ملحفکری بناویتن دوی بریا هر تشتی هم برز و راستین لشوازی هبونا جواک بنرن. جواک پاریزن هری رادیکال و همدم نه تنه دا انالیزین خوده هر وها ده پراتیکا خوده جی جو کومینتی رویانه. اگر وره گوتن او تایبت فکراوی کومینه اف خاپاندنه که مزنه. او انجام جواکا کپیتالیزمه کج اخلاق به پارشتیه. هما بیجه حتی داویا 100 سالا بیستمیجی مجارین اتنیسیته قبیله عشیر گل لدروی سینورین سوسیولوژیه بون. اگر بقاسی اقتدار سیاسی قیمت اتنیسیته نیدیتن، معندانا پرزگریکن جواکی و چارسری آوان ممکن نینه. فرم جوهر کومنی هری زیده به اتنیسیته ایفاده خود بینه. اگر هون اتنیسیته جهوله را بکن ویج جواک پاش و چه بمینه؟ مارکسیزم جی دناوه ده همو اکولن رامان ین همدم حتی دوجی اتنیسیته وکه فرمک آرکاییک و بیکردن رخاندن. جوهر کومینی هزیده نزی پاشماین نشانددان. فردیت چقاز درکتا پیش لنرخین جواک سردست بوبویا او چند گرینگ و بشره دهات حسبادن. وقتا از دبیجم راحیب جه سوسیولوگان خودی رولک نیینی ترن از مجارک گرینگ دست نشاندکم. راحیب وکه کسی که سر وقت ای پیشنگ جواک وکه باور دکه و دفکره جبو جواک به جواک ردشی. راسبون آگاهی و زانبون وی شرط بنگهی نینه. گریدانا به کومینتیا جواک شرط اساسه. سوسیولوگ شی آگاهی و زانبون وی چه دبه بلابه کومینتیا جواک اساس ناگره. مینا علمانه کی تکنیکی نزیک دبه. جوخه فلاکت جی و سادس بید که. بگشتی همو زانیار به تایبتی سوسیولوگ اگر پیروزبونا کومنتیا جواک ناس نکن و حتی بمبرنا خو پیو گریدای نبن و نکاربن خو خلاص بکن جبو جوان را نیگوتن چینا به اخلاق مزن. اگر با کومنتیا جواکی و گریدایی بمانا و نه شر و اقتدار نه مجوکی و بکارانی بگیشتا آستایرو. ام بمبای آتومی بکیجان جواکی بوینه دکارن راوه بکن. قوناغا پیشکتن یا هری نازکا جواکا کومینه وقتا برنگ هیرارشیک ودچه. تجربه این جواکی ین زیده بونه ریل بر خورتبونا معنی جورجی زمان و بر بسمبولیزه کرنه پیواجوه که دین توتم دوی پیواجوه ده پیروز به. جبر که جواک به دین یکمی ناسنامه خواه به دست خواه گرینگه. او روش تیگیهشتن و سروقت بونا سرطایی افاده ده که. پیروزبونا سروقتبونه به وی رنگی جشیان جواکی بخوته. پشتی که وقتین جشیان حیوانی یا پریمات بو جداهی مزن آماندان دست پیکر. جداهی نو بالکشه. تایبتین یکمین بونه دهم به زخوده هلدگره. پراتیکا جواکی دهمو گاوین گرینگ ده ریل بر پیشکتنین به هیجان ودکه. اوروش سروقتبونا زیده به افاده دکه. سروخت بون او تگیشتنه بلیو دکه تینه زمان بناب او تعریف دکه او پر پیواجوه سمبولیزه کرنه دست پید که. پیواجوه تگیشتن او سروخت بونه جبو پراتیک و هلبراندنه رولک خویا گرینگ هیه. بی تگیشتن ماینا لسر پیان زحمت دبه. کالیته جیانا تنگیشتی یک سر تدیتن. کالیته او پیشکتنا ناوروکتجی بجدابونا سروخت بونه ره به هفره دمشن. دین همو گرینگ بون و پیروزبونا خود دوی قوناغا نازکا جیانه ده وردگره و جسری و دناوا خود ناکوکیه که ده حوینه. جبر که جواکی بونا سرطایی سروخت بون و ناسنامه ایفاده ده که جیان بی جواکی بونه زحمته. لالیه دن جبر که پیروزبون تابوتیه و گلک رزگان بخورتینه جبو پاشروج محافظه کاره. لسروخت بون و تیگیشتین نو گرتیه. به وی تایبتی خود پیشکتنی بربند که جوه که
هیچ سری و پیواجویا پردینان خو فرض دکه. پردین و پر خدا جداهی دنابرا تگیشتنان ده ifade دکن. ارینیه د دسپیکا دین ده هر تش بروحان یعنی آنیمیزم ده هاتراوه کرن او انجام که نرتنا خوزایی یا پارادیگما جواکی بو. ارینیه پشتره هر کچو روح مزن و جورجی در باسی پیواجوی خداتیه بو. او یک بونجاندنا جواکی یا جبو بدستخستنا ناسنامه و خوصریه ifade دکه. دوی پیواجوی ده ناسنامه و خوصری سمبولیزه دبن. ده دسپیکه ده خدا جواک بخواه. جروکا حضرت ابراهیم دربار خود ده بالکشه. وقت زانین حضرت ابراهیم به سری راکرنا لدجی پانتاونا یعنی کما خدایان قرال خدای نمرود بابیل آسور و شکاندنا پوتان ده دیروکه ده جیک شورشن گرینگ ای ذهنیت را پیشنگی کر. لی قبیله ایبرانی یعنی گوتنا ایبرانی ده پیواجا مصری ده جمروین توزگرتی را وکه لقبه کتیبکارین یا جیره پیشنگی دکر روژه که جی نکاری به خدا بمینه. او خدا نابه توتمین دست پیکه جبر که لدیجی پوتان شوره شکاتیه دست پیکرن. لی آفراندن و دست نشان کرا فرما نوجی زحمته. دولمندی و خورتیه که معنی تیخواستن. بکرتی گوهرتنه که رادیکالا دینی حوجه دکه. بگومان وی بکه بن تسیرا سیستما خدایی و دینی یاوه دمه. لی باوه که دجوار هم مجبوری و هم جی حوجهی با آزادی او دخواد دگره هیه. د پیواژویا سلوک و انزوای یا کونشوپیا سیستما پیغمبران ده آرمانچ خو گیهاندنا سر وقت بونیه. لی اب پونجاندنه که تایبت دبه. جه فکر نو ین د ذهنه ده هشیار دبن تیگین و شیوین ویر الهام و وحی تیگوتن. وحی دنگه کی مجرد خودیه. مجردی شنیزاما پاشمای یا پوتان نظامه که هی پیشکت یا سر وقت بونه ifade دکه. حضرت ابراهیم که اف پیواژو جیا بنگه دین خدانی به احتمال کمزن وقتا پرسگری که جیان او تنگاف کرنه کتیه سلوک و برسواوی دنگ کونه شوپیه دایه. ابراهیم دبیجه تو کیه؟ خودیه دنگ برسرده ده. از یا وحم معنی اوه اشارت به خودیه دنگ دکه. آلیه بالکش ده زمان کردی ده او گوتن نزی و اوه. لگوری لیکورینین دوار کوکا ایبرانی ده هاتنه کرن زمان ایبرانی گلکی دبن باندور آیانی ده مایه که بنگه زمان کردیه. ابراهیم لروحای لناوند درکتنا کونشوپیا پیغمبران درکت و اگر انویر روشاوی لبرچاو بگرن امی کوکا مسئله هی باشفین بکن. لحرم چند سامی و آریان گلکی تکل بویه. لورا تولیه بونا سامی آریان داوریویا ناو چند دینینو. وقت زانین یاوه پشتره دبه یهووا او جی داویه ده دبه یهودی. اسرائیل و الله جی انجام داوروینا و چند سمیتیکن. سدما ام لسر و بابت راوستیان اوه جبو ام پیشکتنا د جواکا کومین ده بمیناکه که باش دزانن چیتر فهم بکن ام ده درباسمونا مجاره ده دخوازن هلوسته ده بابتا الله ده جی نشان بدن. ده بنگه هفه تیگینی ده که به 100 سالانه مجی و دلان مشغول ده که گوتنا سامی الهیه. ال فیگوره کی خداییه. بی احتمال که مزم بریا زاین ده سالن 2000 ده جمل سامیان کنعانیان و اف گوتن چه بویه. قبیله کنعانیان وقتا کل نیو چول و نیو دشتان کوشریه دکن هزده تر نزی تیگیشتنا خدای کی مجردن. د جیانا کومن کوچران ده چم چیا و زوی پر تننه جبو حکم بکن. خوزا یک نساک و مونوتونه. اردو ازمان وکه والاتیه که به سرو بنن. دوی روشه ده قبیله وکه هبونا بتنیه. امورن روشه یا رشیک. ده قبیله ده سازی شیختی پیشت که شیخ روسپیه کی زانا یه قبیله بریا آوابونا سازی پیغمبرتیه. با آوه کی سامی شامانه. پیشیم پیغمبرانه وقتا اتوریته آویزده به حرمت جرته کرن و پیروز به وکو مجی قبیله به چندین حرمت و پیروزبون و یازده به
dibin têgîn û ew çend rewşeke dînî derdikeve holê. Wexta ji totemiya qebîleyê ber bi qona Xudayê mücerred ve diçe, têgîna mezimbûn bilindbûn pêş dikeve. Berdêla vê gotinê el e. Di Erebiya îro de jî nezî gotina ala ya bi maneya bilindbûnê ye. Qebîleya İbraniyan wexta li diyarên Ken'an yanî Filîstînî û İsraîliya îro ciwar dibe dikeve bin bandora çanda xwecî û herêmê. Ji xweda Yehova ku berê hatibû pêşxistin ber bi hemtayê wî yê ji koka el têgîna Elohîm ve diçin. Bi demê re ji Elohîm jî ber bi têgîna Allah ve diçin. Bi pêşketina civakê re, bi xurtbûn û dewlemendbûna wê re, bi zêdebûna cihêrengî û nakokiyan re, têgîna Allah jî ji sadebûnê elê, ji mezimbûnê di wexta Hezretî Muhammed de bi awayekî tevlîhev û giriftî ber bi bilindbûnê ve çû. Nod û neh sifetê wî çêbûn. Zehmete mirov modeleke sosyolojî mîna vê bibîne ku karî bûye bi awayekî balkêş taybetiyên girîng ên pîroz ên saziyên civakî û têgînan welê manîdar bike. Em çend gotinên din jî li vê babetê zêde bikin. Allahê me weke fîgurê hafıza pêşketinê ya civakê destnîşan kir, ne înkara wî ne jî nirxandineke çor li ser wî rastnîne. Berova jî ji vê têgînê bi taybetî ji pêşketina qebîleya İbranî ji rêzikên civakî heta yên fizîk, kîmya û biyolojiyê di ilmê îro de hêza maneyê bi dest xistiye. Ji wir mirov hûr û kûr xwe gîhandiye kozmos û kuantumê. Mirovatî hatiye bergen û hücreya zindî çareser bike. Ji lewra analîzkirineke rasa derbarê Allah de pîvaneke rastîn a Xudayî ye. Em vê pîvanê pir eşkere destnîşan dikin ji bo were fêmkirin ku dîn divê ça were şîrov vekirin. Bi analîzên sosyolojîk ên rast di roja me ya îro de pîrozbûneke rastîn dibe. Naxwe bi awayekî ji ber zuha û pûş qîrkirina gerseyên gel bi gotina Allah putperestiyek a ji serdemên berê xetertire û înkarkirina Allah e. Di rastiya me ya civakî de jî ji berkirin mîna putperestiya mücerred jîgirtiye divê ev were lanetkirin û li dawiyê were hiştin. Sosyolojiya din ji destnîşankirina rastiya civakî dûr e. Divê têkiliya epistemolojiyê yanî zanista zanînê baş bi civakîbûnê re were danîn û analîz kirin. Rewşa heyî ya sosyolojiyê mirov naçar dihêle ku mijarên herî sivik jî çareser bike. Em bi ısrar destnîşan dikin ku heta cewherê civaka xewzayî nê çareserkirin wê bûyerên piştî wê jî rast nê nirxandin. Eger çawa atomeke hîdrojenê bi yek proton û elektronî nê çareserkirin wê çareserkirina te elementî mümkün nebe. Her wiha heta civaka kok civaka komî nê fêmkirin em nikarin manê bidin cihêrengiya rastiya civakê. Wê tarîfek kêm be ji lewra wê zanisteke civakê ya şaş derkeve holê. Dikare were gotin mitolojî û teolojiyê têgîştinê civakê ya fantastîk li pê xwehîştin. Lê sosyolojiyeke mîna bixçikeke pînekirî jî tenê hişê mirovan tevlîhev dike. Ev jî dibe sedem îxtidar serê xwe bigire biçe û hê hov bibe. Ji ber ku tu komîntiyê ji hev dernexînî, tu nikarî îxtidarê çareser bikî. Zemînê îxtidara dewletê û hiyarşî li ser mezin bûye komîntiye. Hiyarşî wek têgîn tê maneya rêberiya pîroz, rûspiyê zana dibe xwediyê otorîteyê. Di qonaxa derketinê de fonksiyona wê erêniye. Rênîşandana ciwanan, meşandin û rêvebirina kilan qebîleyê qonaxeke pêşketinê ya li pêş e. Rûspiyê zana jî di vê qonaxê de bi rola pê radibe dikare tengasiyên bi pîrbûnê re derdikevin hinekî sivik bike. Ya bikêra wî jî tê ev e. Ji ciwanên li dora wî kom dibin ên bi qabiliyet ferq dikin ku ew dikarin bi tecrübeyên rûspî pêş bikevin û bi ser bikevin. Wek yekemîn mînaka şîrovekariya dînî şaman jî dikare bibe müttefîkekî nêz. Duwarê dînî de şaman her ku çû ket rola berdevkiyê ku ev jî nîşane şaman dibe rahîb.
Hostatiya ciwanan a duwarên nêçîrê de wan li dora şefekî kom dike û wan dike mîna protîpekî jêr eskerî. Hevgirtina rahîb şef rû spî hiyerarşiya mezin dibe îfade dike. Hînê wê negîhandina sazîbûna dewletê. Têkilî şexsî ne, hêza li dora malbatdayîkê her diçe belav dibe. Hêza afrîner a civaka komîn dayîk li dijî vê hevgirtina siyalî têkoşîneke mezin dide. Hemû bermahiyên dîrokî nîşan didin ku ev qonak pir dijwar derbas bûye. Civaka neolotîk ya beriya zanînê di salên 10,000 û 4,000 de bi serdema malbatdayîkê gihîşt asa herî berz bi hevgirtina siyalî ya rahîb şev rûspî ku serdema bavikanî îfade dike li dawiyê têhiştin. De mitolojiya Sümer de Innana Enki, Marduk, Tiamat ve serdemê beriya dîrokê sembolîze dikin. Şîroveyeke pir asayî vê rastiye zelal dike. Innana dayîkeke xurt a beriya dîrokê sembolîze dike, bi ısrar behsa 104 amûrên şaristaniyê têgîn û rêzikên me xwe dike. Tîne ziman ku Xuda Enki, yekemîn bavikê mücerred kirî, nirxên xweser ên xwedawendan afirandine dizîne. Beşê herî bi heyecanê destanê ev e, Innana ji bajarê xwe Urukê diçe bajarê Enkî Erûdayê û bi hezar zehmetî meyên xwe direvîne. Ev têkoşîneke mezin nîşan dide. Di destana Babilan de jî xwelhevrakişandina Marduk Tiyama zêdetir têkoşîna li ser otorîteyê îfade dike. Destguhertina bêrehem a dayîkanî bi bavikanî bi zimanekî mîtolojîk tê îfade kirin. Versiyona duyemîn û sêyemîn a van destanan em di şaristaniya Misriyan de Isis, Osiris, di Gerekan de Zeus Hera û di Hitit Urartuyan de heman versiyonan dibînin. Belê, we parêznameya Öcalan ya bina ve parasına gelekî gudarî kir heta beşeke din dembaş.